Por causa con el jutay espasyo y presencia del cerca 1,000 mga aplikante, kanya enderezan na mismo opisina del Department of Social Welfare and Development na Petit Barracks este día. Taparece kay taperde el sistema del ahensya na agarada con este mga aplikante que todo quiere man una na pila. Mismo el security guard designado para proteger y asegura con el buen andanza del linya. Hindi basta pwede kontrola con el entrada del mga aplikante na vicinidad del opisina. Sir, sa ngayon ma'am, hindi talaga maano yung mga tao ngayon kasi hindi sila makinig sa akin. Pag iwanan ko dito yung post ko sa pintuan, sa gate, doon naman ako sa kanila. Pag balik ko dito, ganun pa rin ang sitwasyon, ganyan na rin, magsiksikan sila lahat. Yes ma'am, may possibility yan. Na kailangan talaga may magtulong sa akin dito. Lo mismo daw adentro na lata de sardinas este mga aplikante tamandalasukan na mismo puerta del edificio que cuantos de estos taman rimpuhahan pa. Este trambulikaw sitwasyon na lugar yakaw sa tambien para cuantos mga aplikante el kedalibog ibuyong na sistema yaadupta el departamento kaya segun hindi piho. Sabi po sa akin is magkuha na lang po ng number. Then kunin po ng number, then tatawagin lang po daw for hands-on. First po, nahilo ako kasi madami talagang tao, then siksikan pa po, almost magka-stampede na po sa labas. Nature. Kasi walang hindi organized po. Este grande numero del mga aplikante ya viene después el anuncio del DSWD na kondukta del massive hiring para el National Household Targeting System kay prinsipya este Oktubre. So Aura, tabus ka kami mga area coordinators, area supervisors, and enumerators. Amukal sila taanda kasa kun kasa para man assess. For region-wide, only for area coordinators, area supervisors, and enumerators, we are going to need around 1,778 people to do the enumeration. Pero Mientras tanto, mediante el montón de reclamo recibí el personajes del DSWD este día, todo esfuerzo también hace el personajes del departamento para ver darle el servicio y oportunidad con este mga aplikante na diila diseyo para akiri con un buen trabajo maski na corto tiempo. Rest assured to all the applicants, we will try our best to cater everyone, no? That's why hindi lang el staff del NHTS, which is hiring more than like 400 to 500 staff, no? Hindi lang el NHTS RL Tamobe, entire staff del DSWD, because we wanted to cater all the needs del mga applicants. We wanted to accommodate them all. Este massive hiring asegun amo el segundo implementasyon del National Household Database of Poor Households aquí na rehiyon, donde una con este ya implementada del año 2010 y tarikiri para cambia iman update después el 3 años. Christine Carsada, Dateline, Zamboanga.